Hadian kejing ujor jeng kipat ba nong shong shnong, halor kejing kerdu bat kejing bamla ban pintrek bha, ye ko bam di ha artli kishnong ha kathain umroi, bakin thup ye kishnong umroi nongra, bat kishnong umroi joyaw pedeng, u MLE ko umroi uba daman ba lamarye, ringkat ki he officer katnat PHE ki bakin thup ye uba Robert Nongbri, Chief Engineer, uba Damian Umdor, Additional Chief Engineer PHE, ka Superintendent Engineer Shillong u EE PHE Umsning, SDO lembat kiwe mentakasni, kila hiar shikitei kishnong banlap hi dela ki jongki khmat halor ke jingru kom pentrekam, hiki skim bam hakitei kishnong khamtam, banwa jingtep nikinong yalam shnong. Hakatei ke jinglet jurip u Chief Engineer katnat PHE, ula bitari ki engineer bat SDO ki bapet yakatega kam, bat ke jing pentrekam yakatega skim, namar lada ki officer kimla ban pinbiang kishnong ban kimla ban pentrekam bha, kabhai ki ban numbam tulop. Namar katei baro kajian namar ke jingbom shimkhia, ki engineer bat ki officer katnat PHE, bat ula hukumru yaki bakin shimkhia, kum kitei ki kam barit, bat la kumnu, kidei ban pendep no hapo arbnai, knang baki pat ba kitei kishnong, kinyo ko bam di kababiang. Because that some of my engineers may go in vain. Please mind that. Actually, I used to tell my engineers that if your villages, if the villages within your jurisdiction don't get water, you better don't draw your pay. Why should we draw the pay? When our service is not up to the mark, why should we draw our pay? We feel guilty, yeah? So, may I request you, I will not assure about additional level will not have much time. But for you especially, you please take care that all these small problem that they have, like this 90 running meter line and all, to interconnect. Maybe for this department gitu ni ka sepi, kadai ba piru kisnong kita pintik. Mendai bong ban I tengah office, kabakile na office, ya, mendai kota. Ma piru kidan ka hok ban tukulak. Ma piru kidan ka hok ban dia pelang ban dia cungalan. Jadi ka bong ta, mendai pat bong bagi ya syak, ane ngai ya syak, ya ki SDO ki engineer la jong air kam long kota. Tekumang asutu mana di SDO imak juga hampoi lu sa site mo. Bakas haba didon kum kada problem dai. Aga di syam dekas ka main supervision kadai napi kadai na engineer. Nang ba ngila banwara ya ka solution. Ni pinong ba syu I tang kontraktor SCR. Ngatan sko kam dai kan. Masuk ke daerah kamar berjuni. Justru ni, belaria. Mi nak haus nong la jong kan ikas nong umroi sansnong. Kanom don problem ya ini mar bangila yo napo ka baru ya ke NOC bangin tan ya te ko natai ke tolong. Ka tolong ke ke ko biangsa. Kam don AUM nor nadu ta sos hadu na po hani hatop kan dei ke jaka jong ka snong umroi tulun. Kalau beli sinong lah tak nangka. Sa kita latan ngatai artili tembalong sa pi kani ngilatan pan ai ka city sa department bandong ba kita kisnong di pertahanan kim dei ki bayo jingbet so omla dagador pasna menswa umoi udang idon kasus ke badung di hitam nakni ko jaka de katai kasus ka long sufficient ngi ban bambang sa no hati long hapa ngidon kata kasus ban long kamnile de kita ibatan ngi mongi hata kapor Teman tapat dari nomor pakat tolong jengi longi ngelak kam pai bau labun mas nuan kan ka skim mo ba ai hiang tengi la ya long la ya jenjang saya ketong umban pendak manusia ni ai ka kor bami tang ar lai kenta long iwan tong la biang tem ta aman ga tuyeng ya ai tak te ka sus ka bari mu kam la suban pendak ni berhan जो कि इटोनी चीफ इंजीनियर इटोनी एडिशनल चीफ इंजीनियर
Hoi, ilai sautenat. Sautenat do kata bengilai yo ban snow kita ki jinjar mo. Jinjar kamtam ko namar hanes la perthai dekhlam ko don bala bandim. Ko tamdon ko imya bandi imya ban sumban site imya ban lek khoj ro agalo kono ko bentar. Ta balai ngilong ba hot la da blong ni ka balai kalong ba ye chief engineer bali additional chief engineer ban hene ro nabta ban lek bahai ka jongpi hot nginam la ban lek season lek tulu ban 100% nginam la ra 100% nginam la ra ta balong haka jingdon kat i CEO ila snur ga score jong i additional CEO boro gini ki sahab ro ngan lang la ya snur ga score jong ka jong ki ta kin persan kan bono dibu ibor tengah ro ngan kalang be bat phi balilem ro ngi tri lang bat ki knang ba ngin la ban solve ke gini problem ka jong phi tang kata ya namar bagin ya keren kan poi sudo sa arnai biji sibet kam por sudo ta ma phi egin pe de kam kumbala mo target dikin ki sahab boro ang menta ta arnai mo apo arnai te insuan inspect ben isa sahab irrational si isa kumdor insuan inspect ben sene tengin sini don lang bagin pe tengin kerman skem ba kan orlong ikene mawan kini ki sahab boro ang mo tang kata ta pilong ki biasa kini mo boro kini trashnong long ki biasa kini kini le ropet ki padba ki nyon be pi ngatip Hikun ki member ba khamtan rong asam ki nelo pi te ai ba siki kini khobor kini message bangla ya de kendu bat kini ki he jong ka PHE ba original si la de kendu tingin la ga ba hatam to long tang ki biasa tang kata na madam don ka jinga sha ta kanu kanu kamro kanam orlong la kanam long la hapo ka sino ma thau ta ka me ka ba ta sa si sen ngai ku le kerpang na banta Isahab Robert Nombri, ibadai CE, bari Isahab Umdor, ibadai additional CE, ibak Nombri, Madam SE, bat iba ya. Ngai ku boleh kata eba pila pelai por korlo jompi. Haplen ke jimbon kam ke jompi pila la ban ha ni ke sino men kejar ke ni ke sino ke tha ke jongi tani kerman skem ba ke ni ke jingwan jompi ro kan seso menta ke ni ke sino ke tha ni. Tade bu burong ke jingker pat ke jonga ro ko wi no. Ke jingker pat Len jong aku memele ro gato ni trelang ni kit kia ini ikan namang ora ikan barit namang ora ikan barit tanam ikan ni benta ke imlang ke salang benta ke met ke bahan di pada bersewer ko so ko ban ba hari ming la de pet di kata ke jakaya ta ke spot na kadang don kini ke snong jepi ne ke jaya plan te nin select mo sahab ke request ke jong sahab ni ne te namar la ap ke ki dorbar snong ni nin snap se problem jo ki ke de yo la se ke jong ki ke problem ke yo de kambere ke meja de ga yo dalam ni snap ke problem jo ki te nata snap ke problem ke jong ki ni la ban batai dari ban solve ke problem jo ki datang kini From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.